Dobrodošli u emisiju posvećenu kućnim ljubimcima. U našoj današnjoj emisiji nastavljamo pričati o Aktorfestu koji će se održati od 4. do 8. listopada na Zagrebačkom Velesajmu u kineskom paviljonu. Aktorfest okupit će veliki broj akvarista, terarista i pokazati što sve uzgajaju, drže i kako ih njeguju. Naš gost, gospodin Hrvoje Mužinić, predstavnik je organizacionog odbora. Vjerujemo, imamo novih informacija. Što još treba reći, najaviti? Pa evo, Aktorfest nam se približava. Imamo potvrđena predavanja za subotu, 7 predavanja vrlo specijaliziranih. Gosti će nam biti Hrvatska herpetološka udruga, Državni zavod za zaštitu prirode, bit će predavanja o diskusima, o močvarnim kornjačama, o odabiru organizama za morski akvarij i jedan mali beta show, znači pokazno kako se izlažu sijanske bete borci, izložba i samoocjenjivanje. Nekih 40 akvarija će biti što morskih, što biljnih, što ciklidnih. Aktorfest se održava već 7. puta za redom. Sjetimo se gdje je do sada sve bio. Do sada smo bili u Delnicama, 2 puta u Splitu, u Zagrebu, Rijeci, lani u Varaždinu. Imate li neku statistiku, povećava li se broj izlagatelja? Povećava se i broj izlagatelja i posjetitelja. Krenuli smo sa nekakvih 5-6 akvarija i 10-15 terarija. Lani je bilo nekakvih 40 terarija i 20 akvarija. Ove godine smo već na 87 terarija i 40 akvarija, tako da... Evo, očekujemo i veliku posjetu. Pa očekujemo oko 20.000 posjetitelja. Sve ove izložbe do sada imale su humanitarni karakter? Tako je, do sada se sva prikupljena sredstva su se namjenjivala za pomoć djeci i ustanovama za djecu sa poteškoćama u razvoju. Tu je bila psihijatrijska bolnica Lopača, dječji dom Koračići, 2 obitelji u Varaždinu, škola za djecu s posebnim potrebama Tomislav Špoljar. Kome idu sredstva s ove izložbe? Za dječji dom Vrhovec i vjerojatno za još jednu obitelj u Zagrebu. Pozovimo onda sve da podrže ovaj vaš humanitarni rad, a ujedno i da vide nešto što ne mogu vidjeti svaki dan. Tako je. Pozivamo ih sve na akter od 4. do 8. listopada. Od kad do kad je posjeta? Od 9 sati ujutro do 20 sati na večer preko tjedna. U subotu malo kasnije krećemo, u 10 sati otvaramo izložbu i trajaće negdje do ponoći otprilike. Hvala vam lijepo na svim ovim informacijama. Evo, vjerujemo da će se gledatelji odazvati i posjetiti vaš Aktorfest. Hvala vama. U nastavku emisije vaš kolega Petar Pintar predstavit će nam ciklidni akvarij. Pogledajmo. Radi se o akvariju koji je star 3 godine, u principu u kojem se stavljao malavi ciklid. Akvarij je dimenzija 2,70 m puta 45 puta 60, znači ukupnog volumena 720 litara. U akvariju od opreme složena su 2 preljuna filtera koja se ne vide iz razloga što su sa strane. Svaki protočnosti 2000 litara po satu, plus 2 stream pumpe od 3000 litara po satu, znači ukupno 6000 litara, plus filteri, znači negdje oko 10.000 litara po satu je protok kroz akvarij. U akvariju se nalazi 70-ak ciklida. Ciklidni akvarij, a pogotovo ciklidni akvariji iz jezera Malavi, Viktorija i Tanganjika, u principu vrlo su pogodni akvariji za slaganje u hrvatskim uvjetima. Iz razloga što te ribe vole izuzetno tvrdu vodu koju ne treba puno tretirati različitim kemikalijama. Ono što je jedino važno u principu da su izmjene vode redovite. Što se temperature tiče, temperatura se kreće između 24 i 26 stupnjeva. Konstantno, to se postiže grijačima. U ovom slučaju ovdje su sakriveni su isto otraga u filterima pa se ne vide. Afrički ciklidi poznati su po tome da često sifoniraju pijesak kako bi pročistili bakterije u škrgama. Iz tog razloga znaju raditi hrpe nakupina, odnosno dno formiraju prema svojim željama. Iz tog razloga nijednu biljku nije poželjno saditi u njihovoj blizini jer ili će isplutati ili će je pojesti ukoliko su herbivori. Ciklidi, pogotovo iz jezera Malavi, dijele se u 2 osnovne skupine. To su embune i haplokromisi. Haplokromisi kao predatori, to su ribe otvorenih voda koje mora imati dovoljno mjesta za plivanje. Iz tog razloga i kad slažemo akvarij za njih, slažemo ga sa malo kamenja i puno prostora za plivanje. U akvariju sa embunama to radimo obrnuto, stavljamo puno više kamenja da bi bilo puno više prolaza, špilja, prostora za skrivanje itd. U take same po sebi inače su vrlo pitome ribe, odnosno mirne ribe. One su agresivne samo kad traže hranu ili kad se bore za dominaciju u društvu, jer još jedna posebnost ciklida u principu je da su oni izrazito društvene ribe u kojima je hijerarhija uvijek dobro ustanovljena. Znači, konkretno sad evo u Nimbochromis polystigma ovo je jedini mužak koji trenutno ima plavu glavu, odnosno pobojanje, dok ovo je subdominantni mužak koji se ne smije pofarbati ako hoće ostati živ, a ženke u principu zadržavaju
sivu, malo ružniju boju od mužjaka. I to je u pravilu sa svim haplokromis ciklidima. Hijerarhijska struktura je vrlo jasna. Znači, mužjaci su dominantni i oni vode skupine. Samo dominantan mužjak ima pravo parenja sa ženkama i samo dominantan mužjak u principu poprima boju karakterističnu za tu vrstu. Ostali mužjaci ili tu boju manje pokazuju ili je uopće ne pokazuju ovisnosti o grabežlju, odnosno ovisnosti o agresiji te vrste međusobne. Konkretan primjer za to su Melanocromis lepidiaptes, koji izrazito ne trpi nijednog drugog mužjaka osim sebe u akvariju. Hrane se jedanput dnevno, u principu uvijek se hrane onoliko koliko mogu pojesti, ja ih bar hranim, onoliko koliko mogu pojesti u 30-40 sekundi. Životni vijek ciklida je između 15 i 20 godina. U ovom akvariju trenutno najstarija riba ima 3 godine, tako da u principu ja računam da ću još dosta dugo s njima živjeti. Na Akterfestu bit će puno ciklida, a osim njih bit će i žabica. O žabice nam danas priča gospodin Saša Lončarić. Dobar dan. Nismo ih donijeli u studio, male su, a i otrovne, pa je sigurnije da ih pogledamo na snimci. Da, otrovne nisu, inače jesu u prirodi, jesu. Ove koje se drže kod kuće, znači one koje su uzgojene u zatočeništvu, nisu otrovne. Njihova otrovnost, odnosno koža što luči otrov, dolazi iz hrane, iz prirode koje uzimaju. Znači, ima nekoliko vrsti kukaca koje u njima, znači, potiču razvoj toksina. U prirodi, odnosno kod kuće što se hrane, znači pretežno se hrane sa voćnim mušicama, znači te toksine nemaju. Samo bi još naveo da u prirodi njihov otrov je čak i 200 puta jači od morfija. Te žabice su male, ima ih puno vrsta, preko 200-300 vrsta. Te žabice potiču iz centralnog, odnosno sjeverozapadnog dijela Južne Amerike. Znači to su kišne tropske šume. A gdje se mogu nabaviti kod nas? Kod nas se praktično ne mogu nabaviti nigdje još. Da bi se ta žabica nabavila kod nas, znači potrebno nabaviti dozvole za uvoz izvana. Vi ih imate, pretpostavljam? Imam, da. Ja sam nabavio to sve, ja sam prošao veliku proceduru toga svega, uglavnom ih imam. I kakva je to komunikacija? Idu li one vama na ruku? Ne, komunikacije nema, znači to su vodozemci, u pravilu se njih ne bi trebalo držati, niti maziti, niti ništa. To su životinje koje se gledaju isto kao i ribe. Njihova koža je jako osjetljiva, znači na dodir i mogla bi se oštetiti. Zato je bitno da terarij ima određene temperature, određenu količinu vlage, odnosno visoku vlagu između 80 i 100% i temperature su između 21 i 28 stupnja i to su njima idealni uvjeti. Inače, osim žaba, imate vi još ljubimaca? Osim žaba ja još držim bradate agame, pogone viticeps. To su gušteri centralnog dijela Australije, pustinjske životinje, dosta mirne životinje. Neki čak govore da su to ljubimci kao mačke bez dlake. Da, znamo ih, jako su dragi i mili. Hvala vam lijepa, evo, posjetit ćemo izložbu i vidjeti što se sve izložili. Imali smo priliku vidjeti žabice, a sad ćemo vidjeti još nešto što nam nije uobičajeno u našoj emisiji. Naime, radi se o aquascapingu, o kojem će nam pričati gospodin Hrvoje Veltruski. Dobar dan. Umjetnost pod vodom. Tako je. Znači, recimo, imate mogućnost u akvariju oponašati razne prizore iz prirode, bez obzira da li su oni inače pod vodom ili nad vodom. Recimo, može se imitirati planina, šuma, putelja kroz šumu ili recimo nekakav podvodni slap ili recimo nešto. Znači, može se oponašati nadvodni krajolik i može se oponašati podvodni krajolik. Znači, recimo, ambijent u kojem bi ribe inače i ostali organizmi živjeli. U Hrvatskoj je to pomalo nepoznato. Pa da, dosta. Inače, sam pojam se pojavljuje negdje sredinom 80-ih godina i njegov začetnik je Takashi Amano, japanski poznati fotograf, a sad već poznati po aquascapingu. On je prvi počeo eksperimentirati sa raznim do tad nepoznatim metodama uzgajanja bilja. Počeo uvoditi neke nove biljne vrste i biljne i životinjske vrste u akvaristiku i razvijati nekakve pravce u tom pogledu. Vjerujem da će se sve saznati na Akterfestu, gdje će se okupiti veliki broj akvarista koji imaju bogata iskustva. Tako je. Pozovimo onda još jednom sve od 4. do 8. listopada, Zagrebački velesajam, kineski paviljon, Akterfest. Svi koji vole akvarije, terarije,
to ne Pa smije općenito propustiti. ja bih rekao svi koji vole prirodu i povezani su sa njom i htjeli bi saznati nešto o svijetu koji je možda inače malo skriven od njih, a ovo je prilika da mu se približe. Evo, bit će približen, vjerujemo, i široko otvoren. Tako. Mi imamo još jednu najavu za izložbu malih životinja koja se održava u Nuštru. Također 8. listopada od 11 do 18 sati u Nuštru će se održati revija malih životinja, pa evo pozivamo sve da je ne propuste. Hvala vam lijepo na razgovor. Hvala vam.